Uyabona bafowethu ufuna siwakhuluma amaqiniso bafowethu mangabe unomuntu onayo empilweni yakho ongahloniphi ukuthi unezingane bena akahloniphi wena lo muntu ongenandaba ukuthi unabantwana bena kanandaba nawe loyo muntu umuntu ongahloniphi ukuthi wena unabantwana ukuhlonipha kanjani wena inhloboni inhlonipho azokunika yona umuntu ongenandaba ukuthi wena unabantwana mfowethu impilo yena ozoyakha naloyo muntu because ukusho ukuthi akananda umntwana mfowethu is innocent umntwana ingane so if nomuntu empilweni yakho ongahloniphi ukuthi unabantwana iyiphi lenhlonipho oyijabulelayo wena kulowo muntu athi ukunikeza yona because it means that both of you are putting yourselves first. If unihloniphana nobabili kusho ukuthi abantu it's only the two of you lo unikeza lo inhlonipho nalo unikeza lo inhlonipho lo uthanda lo nalo uthanda lo kusho ukuthi uthando ngolweni kuphela nenhlonipho ngeyeni kuphela abantu yini kuphela you are helping each other to do mistakes and nenza ukuthi abantwana bangondleki ngoba angeke ungathandi abantwana bakho kungekho la wena uthanda khona uma ungabathandi labantwana kukhona la uthanda khona uma ungabathanda abantwana bakho kunalomthandayo kunalezi ezinye izingane oyithandayo ezingabani lezo ngane asitshelane namaqiniso bafowethu sakhaneni ngawo ngoba kusasa uzobizwa ngenja men are dogs who teaches a human being to be a dog? Who is the teacher behind that? Ukuze wena ugcina usukhonkotha njengenja nje usubizwa ngenja ubonakala usuyinja ubani lokufundisa ukuthi wena unenyawo ezimbili ugcina unenyawo eziwu4 nomsila ukhonkothe njengenja ungakhulumi njengomuntu bafowethu ake sivuleni imiqondo sibheke impilo esiziphilayo because abantwana bakhala nje kuba nesiqaqambije esikhona la esenza ukuthi kugcine ekukhala abantwana kuba nalento le nenye connection nesiqaqambije enye unity i-team ethize ekwenza ukuthi kugcina abantwana benganakekelwa egcineni aqiniso kumele siwakhulume emadoda ngoba ayikho indoda egodla imali idle yodwa uhola 40,000 ushaya uqeda uthi ungaqeda ukubhadala irent lakho lika 5,000 10,000 whatever man the whole 30,000 ushaya yonke uyi1 uyidle wedwa uzuyiqeda. There's nothing like that. There is nothing like that. There is someone who makes you to do that othima phenaye nenza into engalungile anibonisani nobabili ngoba wena ke vele ukhonje izokhomba wena wedwa lento kusasa kunamadoda aphuma emizini yawo iphume indoda emzini wayo big house double story triple story ayohlala ku backroom who is behind him going there ubani lokukhipha ebantwaneni bakho nasemzini wakho nasemfazini wakho ukhishwa yini endlini kunabantu namhlanje abafuna nokubabona abantwana babo ukhona la bambelele khona uzimelele kuphi mfowethu uzimele kunezingane namhlanje azinamakhaya adliwa yini lawo makhaya akekho baba lezo ngane washona emhlabeni yini lezo ngane zingena access kuleyo ndlu le zenziwa yini lezo ngane ukuthi zibe homeless ekubeni ubabwazi wasebenza unomuzi bafowethu ake nivuke bafowethu nibheka abantu enibasondeza you can't be a lover at the expense of your children you can't be a provider kumuntu at the expense of your children you can't be umuntu akubize oh you are my world you are God sent you are my world lezwe lakho leli
elingacabangela abantwana bakho, elinjani lezwe leli lingafuni ukuthi ezweni lenu kube nabantwana benu nabantwana bakho. Lolo kubiza ngezwe. Lezwe lakho leli labacabangela yini abantu bakho? Lithini lezwe lakho? Njengoba umbiza ngezwe lakho nje bafo